Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki Nong Yalam jong ka National Highway Demand Committee Southwest Khasi Hills District ha ka jingalam jong chairman uba kinpham kharlingdo henne kasngi kalapha da ka jingtho sha usimbot menteri rangba ka jilla uba prestun tensong ban pinpau ka jingdawa ban pintrei da ka project double lane hapo ka National Highway 44E ka ba khandai punreu kilometer na ka benta ka surak maungap mau plang laj mau siang mau kerwat rang thong nong na dirang khatphra ranikor nadu usnam 8000 khatlai ka sarkar padeng kalatrwa ya kani ka surok bat hadien baklayo ka jing minjur ban pin kalai kani ka surok sha ka National Highway lani sha ka double lane highway laong bakani ka de ka jing persang bat ka jing IT lot jong MLA ha ka te ka por uba rowel lingdo bamkwai hadwar ublei ubala trei borba daladi bat yakren bat ka sarkar padeng banyo ya ka jing pintikna ka bas khem na menteri ka sarkar padeng da ka jing yarap jong MP ka Lok Sabha Shillong parliamentary seat ha ka te ka por uba Vincent H Pala ha ka jing jurap bat ka detail project report la deb bansdang da ka bapen shong nongrem ha ka jing shnadur double lane kabala pelong teng ha ubanai jemang 8000 arpho da MLA na mau kerwat Kilo angru bada ka jing sonsarong uba renikton lingdo ulapin bana basyan on sedang no ya ka nika project ban sedang ya ka jing trei da ka tanat surak namar ya ka contract balle ya ka DPR laai ha ka MS Global Infrastructure bat hadien kata lapan bana biang ha ka khatwai trik ukala lingkon 8000 arpway layathu baka jing penyat lapan sange shwa namar ka jing bamla bante lakam ka sarkar padeng bat ka NHIDCL bat ka center kumta ya ka te ka project lahaban pin sange no ya kani la ong bakam dei na ka daw jong ka nu ka jing thud ha ka liang ka pisa pilan la ni ka nu ka daw henry ka ni ka de ka jing pher jing mut ka jing le persha ha ka san per thei bat ka jing mentoi shimet na ka liang ka kan hon ka lapan paw ka jing sngo bat ong bakani ka long ka bala iklem ran ha ka ba ka tu ka ni ki don ha ka bor ki jiet ban pen bet bat ban pen nun kam baklapat ya ka rukom trei kam na ka benta ka jing mentoi shimet la ong bakani ka lapan du nong ya palat 6000 tali kishnong ki bayat bayang na ka ni ka surong man na ka si ka kanhun kelapan syairu pa kani ka project jong ka surok mau ngap mau plang lat mau siang mau kerwat rang thong nong na dirang khatphra ranikor hapo ka National Highway 44E kamdei kalinti nong kendong ka bajngai henry ka de kalinti ka ba ai jing mentoi kalinti ka ba ai kamai ka ba kongsan ka ba krishan ki hajar hor ki nong rep ki nong trei ki nong khayi ki samla pule batru nak benta ka kot ka khia ha ka district barok away layathu baka sarkar menta ka kwaban penhiar ya ka project shakalinti surokshnong omshu shaka National Highway 44E kabadan ya ka double lane ula ongru bana kalyang ka kanhun kamshum la persha ya ka ne ka intermediate lane henry la ong baka ne ka surak kalong ka bakong san bha bat kalong ka badon kam ban penlong kum ka highway ka ban pinsuk ya ka lit kawan kinong shongshnong hakite kithan nakale jugi ka kani ka press briefing nakale jugi ka National Highway Demand Committee जो का Southwest Khasi Hills District हजीशा नकले चुनी हाकबरी करने का इंग्लिश फॉर्म या करने का National Highway Demand Committee hadin ba nakalian jong ka sarkar Meghalaya ka penbena ya ka intermediate lane napa wilai makurat ka ban chadu kini tidak menakali dia untuk ya bola dia pilih ia borba nakalian jong ka sarkar Meghalaya ka penbena kumbar 4 km 4 crore nakabta jitu ya kini intermediate nakalian jong ni welcome ya kini ni setelah nomor ba nakalian government action kya hari ke cikli mata kalau ba nakalian jong karon ke cikli ba halor ka national highway kaba nakalian jong ka sarkar India nadu usnem nadu arajar khalai hadu arajar khaniyo terter nakalian jong kinoyalam jungi tu kapor nadu nama plang mosndram nata jo kamakurwat karanikor kile pursue ke matar rekat berka Ministry of National Highway Transport and Highway amna Port Delhi hakaba nakalian jong ka government of Meghalaya tu kapor kila menjur berkadang lu status hakaba
ia ka surok nadu mau ngap mau plang lai mau siang mau kurwat rantong nongna dirang nata ranikor khatra kanan ka proposal ke ba kumba khandai 2 kilometer kadeka national highway de kata kastitos hadu mutal itu balai bak suja apa ja menta but hatu kapor kajing yakun nakalian jung ki sawut ki amali nadu iba kini di kriam ibari amali juga maplan iba bersengat yang sim amali jung ka mosram kapor ba emem dangu berkamta me nakalian teach minister badi baru wel ubal karno ubal tristom nak mata ia kani ka banwara ka national highway nak mata balkonek ia ka headquarter ka district bat ka state capital te Henry ngitip nak kanu kadaw bak sujal gaja bernisuk bak terkenal ya piwa kastitos juga ni nak kanu husnem arajar arpoan husnem arajar arpo hau benai mi bagadan ka statement nak kalian jong ka government up Meghalaya rekat bagi emeli juga makurat barang itu untuk kopor ila penmana ba hakabari bat ka banda ya ka DPR ka global infra kari ka company ka habana ya ka DPR bat niken mau kaniter Januari ajar way nakalian jo emeli juga makurat sistem udah penmana ya kata haju Tiari lamtip nak kanu kadaw bak suja al kaja. Tiari kani ke juni kadai baik nak kadaw ba imat kadon ka failure nak kali juga kongres juga nak kali juga government nan po Meghalaya. Bane teriang bat ka NHIDCN nata bat ka sentar nak mata bakani ka project mata ka suspend. Kamdai nak kadaw tu technical problem nani nak kinu kidau nak jing bom dan telefon ni kan kanu. Handai ke jing ijungi kadai be nak kadaw juga don ke political iko. Nata ka we ke political rivalry. Nata ka vested interest hak tu kipon. Ba kani kalong ke jing laran yang kata. Namara rapipet ia ka nan ya porani kor katra. Rani kor terter hadu mai sekolah hadu pengmara mata ada kejuteri mata kejuteri kaya ia cakap mata ada partak dia dah hadu pengmara jika cuma ayu haba nang nastik kapital ya ka district capital hadu benda poi siapo ranikon kampung ni kita hari nanti napo anapo podal mata ada parkal aye jika kerja nasional kata kecil keli ke ba nak kali juni ki pai ba juga sobes kasih distrik kalau kecil keli ke ba heba nata na syukur amat terkenal ya ki ba kani ka national highway ke bala propose kadang kecil tu nak kemata banwanra ya ka kamta me nak kemata ka roi kapar bana kemata banirap ya ki norak nata ki bakai paten ya ki kun samla ki papuli puti nata berka kot kya bana kumata ya ki wetu jirka kani ka suro kamde ki sakri tanah kumata ka west south west kasil hari ka sakri ya ka iskasil ke bang batai ki menir ya ka mau plang konsensi nata ya ka mau sundam konsensi nata badiki arti itu seperti tayapo sahabat kasih badika ujaran korban kemakuan di kani ka kabang lipi bah haji sana kali juni bisa ya ke intermediate ya ke bakal sokar Meghalaya mentaka penmana Henry ke kabang ikwa banong ba kasokar Meghalaya kali pergi ya kata kasurusnes hakaba bandrestur biang ya ke national highway dan mentang lawan ngapa ya kasti la pada kasti deputy chief minister pada di minister hakaba nakalian juni ngila tepat ya ka terat PWD mereka sorkar Meghalaya bahkan pun ia ka seriousness ya ke jinglong serius ka bari ya kani ke jingtrang ju ki pa jong ka sawes ka distrik pertunjuru jong kini ki arteli
blok ke Moplang bat ke juga Mosunang. Tinggal ngaku aban sekali kibiat kabari berkata barangba ngintip nak kenu kadau kami kita ke idea hak kebawan rakyat ke intermediate. Ni aban ibu jukli. Berkabar kalomba balai ya kejintran jungi ki pajak ya keba nakaliang juga surkar kalau de pediang nadu surkar India itu kepor menta kisudu jak ni bar lara pipek kembang kedua mene kasulok nadu ranikor mai sekolah tu bakmara kadi boleh kadi nasional pipek ya kasulok noston tura kadi boleh nanti pipek ya ka siksa ampati mahandragan ketua kedika ju berkani kedika ju ki surok kiba hanan itu kapor kila propose bernata kila ya dinata hakabari berka hakanika bertana kila ju ni ko abu jikliru ba yakani kecil penhiar kedan ya kanika surok nani na pomoklang hadu lai masiang mokuat nongna adu khatra kabari renkor natai kanon ke imat halenden ni bu jikli yo la sikadon ka benefit na kamata yanu kabari public representative lani kini ulu kiba doni kam kontraktor kiba don ke jitu bandai kontrak yang lorkan di surok tena takana nakalian ke jungi kalomba ni kerpat juri ka Sorkar Meghalaya baso bha bana kalian jong ka Sorkar Meghalaya kan restore biang berkan ya keren berkat pen iya ka seriousness na kebata banwan rak biang ya kan ka national highway kabar ke jitu munadu mongap moplang lai mosiang mo kurat ran thong nuna girang katra kabari orang ikor kan ikaru project nata niko aru nak bertanya ke Sorkar Meghalaya beni ya kita kecinya terrekan mereka ber NHIDCL berkas sentar government nata berperkut yakini ke political interference berkunjung nak berta mari ia kajitu nak berta penkalan cabing penkalan jalabi hak berikan surok dikata ketika nomor bakani ketika surok kepada kam kata ketika lifeline jom kipai ba juga South West Kasil district kumjuru na kebetai ka South ia ka East Kasil kibere kini ki artini ki blok bat kumjuru wadi ka West Kasil kini ki bana kele juma kum ka national highway demands committee South West Kasil district ni buah kemana